wigisha iki se? Nzajya nigisha icyongereza. Ayishwa Nyamuneka wakoresha ikinyarwanda wa mukobwa. Turashize. shwa naguze icyo ari cyo. Nusuzigisha iki? Sibafite reference se niba iyi mihanda twayigezemo. Ubu turakora subscribe, ndabikwibutsa like na share na comment. Hagati aho challenge reka dutangire. Pastor banza ubwira abakristo bashimwe. Ashimwe Satani yagukijije umugongo. Yego. Are you playing? What type of playing is this? Uvuga ngo ashimwe Satani wangiriye neza. Ashimwe Yesu. Ashimwe Yesu. God have mercy upon us. Pastor adashima, reka twikomereze. Amakuru ya Zaba na yatangiye kujya hanze. Umukobwa n'umuhungu badakundana bateraniye. Zaba twahuye bisanzwe nkajya musuzugura ntamwemera birangira turyamanye niba ari sho twahuriyemo tukaryamana sengewe. Byarikoze se? No twararyamanye nyine biraho tudakundana. Twebwe dushaka ni Ivan. Umuhungu wa Toma. Tonto Toma. Bose n'abawe n'uriya musaza. Bose nabo mwamikazi. Oya. Wabasha gukundana n'umusaza ungana. Mzee Toma. Cyaga mzee tukote. Oya tukote nagashaje nka Toma. Tukote nawe ni tukote ariko ni muto yakurura musaza. Tukote ko biri afite imbaraga Toma. Niba uri umugabo, umugore wawe akwangira yuko yenda mu buriri hari bitagenda neza. Tuvuga imbwa mu mazina yazo. Ufite agapipi gatoya ukajya kugakoresha kujya kabe kanini ushimisha umugore Ibibazo birakwiye. Use nk'uyu mukobwa abajije ashaka kugamiza iki, ariko nta kintu twikomereza ibiri kubera muri iyi mihanda. Sibwo tugiye ku Muhima. N'abavandimwe basuki bacu bariho bita kuri dobandi ku Muhima. Ndagira ngo wibwire abagukurikiye. Nitwa Mahoro Nadine. Rinda yanga muri dobandi. Ubwo buzima mbayemo aho ryamanisha turose za buri munsi usambana iture amakiroti yabirirwa nabwo ni rimwe mu cyumweru. Ageno by'abana batatu. Umaze igihe kigana gutse muri omwe. 2019. 2019 wanyu ni hehe? Wacu mu karere ka Ruhango murenge wa Kinazi. Ubundi imbere ya corona wakiraga abagabo bangahe ku munsi? Imbere ya corona. Corona yabaye naratashye mu cyana abonye gusambana muri corona. Ndavuga ubu ngubu wakira abagabo bangahe ku munsi? Ubu ngubu numwe kumora ni danje. Ntabwo kubeshya. Ariko nose hari imbere. Abagabo barabuze inzara iteye. Ababyeyi babyara mwabyaye abahungu mwabyaye abahungu. Kunduzi ibintu biri kubera kuri iyi mihanda bikomeje kugorana. Ubu se nk'uyu muhungu we azize iki? Ibibazo bikomeje kuba kasamutwe, ni nako dukomeza kwihanganisha imiryango yabuze ababo. I will miss you but rest in peace brothers. Rest in peace Kiki, nzagukumbura kandi uzamura mu by'Kristo. Kiki fashion kira nsigiye ngukwe nzagukumbura mushuti Imana igutuza henda. Igendere wamfura we kusanze ko igihe kizagera twe. Reka dukomeze twihanganishe buri muryango wose wabuze iwabo. Ni nako batuyemo soje inshallah. Ubu turakora subscribe, share na comment. Duhure muri bato z'ubutaha.